nibareke kubeshya bafatanyije, nibareke kubeshya bafatanyije. Amerika yafatanyije na leta ya Kinshasa, ndetse ubu tuvugana M23 nta bushobozi ifite bwo guhanura iriya drone yaje kurasa Mushaki. Izi ni za drone ziri gukoreshwa n'abanyamerika, nta numwe FARDC washobora gukoresha izi drone. Ibyo mwicare mubizi. Umuntu uri kuvuga ngo zino drone ngo zahawe ngaba FDLR, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta mwe FDLR warashisha iriya drone. Impamvu vuze iki kintu ni iyihe? Amerika ni gute yamagana igitero ariko ntiyamagane uwagiteye? Ni gute Amerika yamagana igitero ariko ntiyamagane uwarashe, ntimuvuge? Ibi ngibi bikoze kabiri. Ibigira ngo yihohore, yihohore, urumva? Ibigira ngo yihohore ngo twamagana igitero cyashwe Mushaki. Nande twamaganye ibitero byashwe Mushaki bya drone? Nande ko mutavuga na FARDC leta ya Kinshasa, ko mutavuga Kisekedi, ko mutamuvuga? Mwireka kubeshya, mwiyobya abantu. Amerika ifatanyije na leta ya Kinshasa, aba nibo bashaka kwivugana abayobozi ba 23 mu bwenge, muri tekinoloji yabo, hanyuma barangiza bakabyorosa bakabeshya. Iyi system bari gukoresha ni system ya Amerika. Ibyo murabizi neza cyane. Iyi system bari gukoresha ni system ya Amerika. Murabizi ubwo kugira ngo mubyumve neza cyane, ejo ndi muri Iran babasiye abayobozi 40 bari mu nama imwe y'igihugu. Murabyibuka. Ni nako bari bagiye kurasa abayobozi hari abari muri Mushaki. Hari bakadamagana n'abayobozi babo bose bari babarashe n'Imana kinza akaboko. Iran ni system ya Amerika. Ni system ya Amerika. Bana n'abanyamerika bari gukoresha system. Ira drone yagiye ibirometero 320. Ni drone utakubona uyumva ihinda gusa, ariko wayireba ukayibura. Ibiri mu birometero je mutumburike hejuru. Irakurasa. AFC23 muri kano kanya sindabikurura neza, ariko mfite amakuru yuko nta mbaraga ifite zo kuba yasira drone aka kanya. Iyo mbunda ntago barayigira. Izira ni drone nshyashya ziteye ubwoba. Ni drone za kirimbuzi z'ubwiyahuzi, ziri ku rundi rwego, zifite tekinoloji iri hejuru. Bamaze improve, bamaze kuzana ubushobozi burenze. Ahubwo no gusengera abantu bari Mushaki. Ntitubeshye, umuturage uri Mushaki yahamutse. Benshi bagiye guhunga buriya. Nimba drone zabashije kubageramo, ibaze drone bashije kwinjirira ikirere cya Eta Majoro, bivuze ngo iriya drone ifite ubudahangarwa buteye ubwoba. Kandi amakuru atubwira ko kiriya kirere kiba gifunze, kiba gifite ubudahangarwa budasanzwe. Ariko iriya drone yakinjiriye. Mu yandi magambo, ahubwo no gusengera abayobozi bari muri biriya bice. Muribuka ko yarashigoma, yarashinje ikirere gishwanyaguza. Muribuka yarashe Nyiragongo ejo bundi ikirere yagishwanyaguje. Ahubwo bikeneye ikintu gihari ni igiki? Ni ikintu gihari nuko AFC23 igomba gukora ikintu kidasanzwe. Amerika yatangiye kujijisha, ishaka kugaragaza ko itari kumwe na Kisekedi muri ibi bintu, kandi birimo. Uriya Nobi yamaze kuvuga ngo ndicuza kuba twarakize Kisekedi ku buyobozi. Ngo ntabwo twa tuzi ko yakora ibi bintu, kubera ko Nobi umwanya arimo ntacyo urimo n'undi ntacyo bivuze. Nobi yari yungirije. Nobi yari umwe mu bayobozi bari bakomeye muri Amerika mu gihe Kisekedi yajyaga ku buyobozi. Nibo bategetse ngo Kisekedi ajye ku buyobozi. Ariko yagarutse avuga ati ndicuza umwanzuro nafashe, ariko ntacyo byamara. Ntago akiri umuyobozi. Ibyo yabikoze mu gihe yarakiri umuyobozi. Ntago akiri umuyobozi, ibyo ntacyo bimaze. Ngewe hari amakuru ndeba nkanga no kuyatangaza, nkanga no kugira ikintu yakoraho cyo kuvuga ngo Amerika ngo yamuteye umugongo. Oya, mwibeshya ntago iramutera umugongo. Gute se? Nimba muteye umugongo nihagarike bari abasirikare bari Kisangani b'abanyamerika bazi kurasa bafite urwego rwejuru cyane. Bari nabo bari gukoresha systeme barasa muri Iran. Drone z'ubwiyahuzi zivuye kure cyane. Nimba drone ishobora kugenda ibirometero 320 ikamena ikirere gifite ubwirinzi kuri kagisandaza kakinjira. Uretse ko maybe ko ushobora gusanga kujya kuri Eta Majoro ya bamakenga wenda byayigoye, wenda ikajya kurasa hari afungiye habaga imfungwa, hari Jimmy yabaga, hari General Jimmy yabaga hariya, urumva? Ndetse hari iriya nami karasa igafata ubusa, yarangiza igakubita ibombe hano hejuru ya Mushaki, hano hejuru ku musozi, igahita ijya mu isoko ikaritagura abantu, fragments zikajya mu isoko zikaritagura abantu. Bibeshya abantu rero. Amakuru hari ngiye mfite y'ubwina afatika nuko Amerika iri mu nyuma y'ibitero, ahubwo ari iri nyuma yo kwivugana abayobozi. Muzi impamvu
amakuru mfite Amerika Tshisekedi yemeye gutanga kila kitu afite cyose, ariko abwira Amerika ati ntacyo. Ejo ndi yarabyivugiye mu nama, yaravuze ati twebwe twabonye nta basirikare dufite, tubona nta ntwaro dufite, tubona umwanzi atunesheje, nta kintu twahisemo gufata Amerika twumvikana nayo. Turabwira ati niba mushaka ko dukorana ubucuruzi ni muze nta kibazo, ariko noneho dore mushaka gukorera ubucuruzi, dore hari yaduye, mugene muze mukore mwaduye, hanyuma ubucuruzi tubukore mu mahoro nta kibazo. Nko kubabwira ati turahabahaye, nimukora mwaduye muhitwarire. Abagabo nabo nta kindi bakoze, bibeshya bari kwitwikira umutaka. Mwene magambo bari kuza bakarasa bakitwikira FARDC. Ibintu mujye mubyumva mubyiteho, niko bimeze. Bo bari kuza bakarasa bakitwikira FARDC, bakayitwikira, hanyuma natwe twabireba ati ni FARDC gotese na FARDC nta bushobozi bafite bwo kuba kontrola zira drone. Aba ni abanyamerika, ayo niyo makuru nakuruye. Gatatu, AFC M23 reka babwire ukuri, ngewe babwire nidashaka ukuntu irwana pe nyine urumva ntandi mahita mahari, igomba kurwana igakutuza mpaka igakora mu buryo bwabaga ikagera ikisangani, itaragera ikisangani ngo irwane kira kibuga cy'indege mpaka ikibohoze. Bantu banjye ukuri mfite nuko barabamara dore ni kugize batunguye, barabamara. Systeme ya Amerika niri ku mukazi, systeme Amerika ni yatangiye kurwanishwa, drone za karabutaka nizo ziri kurwanishwa, urumva niyo systeme ari kurwanisha, kuko babona ko urugamba rwo ku butaka M23 yarutsinze. Hanyuma diplomasi barayitsindwa, none bazanye systeme mu kirerero. Ubu ngubu systeme ya diplomasi yo barayitsinze kubera iki? Bafite icyo bashaka. Sinzi Amerika irabigenza gute, nimba nayo iribwe Amerika fata ikavuga ati ubutaka. Urumva impamvu ibihugu bikomakomeye nayo bitaza kumugaragara ngo bigaragare ko bigufasha M23, nuko iyo itavuga ati bahaye ibi ku mugaragaro, ni muze bahaye ibi ku mugaragaro, ni muze mu bifate. Ntago baza kuko ntago babyemera n'amategeko, ariko Kinshasa yo kuko byemera amategeko iravuga ati umwanzi yaraduteye n'umugende mukure hariya, kandi go birumvikana. Niyo mpamvu AFC M23 yarashwe kugeza ubwo no nyine impamvu ndi kubabwira kugira ngo mvuge ukuntu bimeze, nukuntu Amerika iri kuvuga ngo twamaganye igitero gusa ikakivugaho. Ese mbabeshye mbasomere ibintu Amerika yavuze, ereka ari umuntu abibabwira mukajya ngo ni black. Reka mbasomere ibintu Amerika yavuze, hanyuma namwe ngumbwire aho mumbwire nyine icyo yashatse kuvuga, mumbwire ikintu ivuze. Mbasomere ibintu Amerika yavuze, none mumbwire ikintu iryo tangazo rya Amerika rivuze kubingiye bamaganye. Hangize ko mpari ndetse mbereke, kandi nibasomere ntanye ndahari kabisa. Uretse mwumve ngiye kubisoma vuba mwumve ibintu ukuntu Amerika izikajijisha ikajya ngo twebwe turabana twagiye. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaganye igitero cya drone cyagabwe mu gace ka Mushaki yo muri teritwari ya Masisi, zisaba impande zose gutanga gahenge no kubariza ibyo ziyemeje. Ngo kwanza byo nyine umva ngaho ngo zisaba impande zose. None se kambabaza M23 bari kurwana Mushaki, hari nta mbere kubera Mushaki, bari gusaba impande zose gute kandi nta namari kubera Mushaki? Aho ngaho no mbere bahengamiye. Noneho sindi buvuga ibyo yaronzikanye ko yavuze, nyine umva ahora atabaza buri gihe. Mwegeze mwumva uretse wumve Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afurika yamaganye biriya bitero cyo kimwe n'ubwicanyi ivugwa ko bwabereye hafi y'umujyi wa Uvira ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Yagize iti Leta zunze ubumwe za Amerika ziramagana igitero cya drone cyagabwe i Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru uyu munsi, ndetse n'ubwicanyi bwa hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Impande zose zigomba gutanga gahenge ko mu rwego rwo hejuru, zigashyira ibikorwa mu byo guhagarika imirwano ziyemeje, zikarinda abasivile kandi zigashyira imbere ibiganiro no gucubya umwuka mubi. Washington icyakora yirinze kwerura ngo yemeze ko leta ya Kongo Kinshasa ariyo iri inyuma ya biriya bitero. Umva bavuze ikindi nyine, bavuze ikindi kandi mbabwira ngo ibi ngibi no kugira ngo Amerika yanenze M23, yanenze Kinshasa, yanenze ko nanga nawe yamaze kubitahura.
nanga se ibusi ibyo atahuye reka ndebe hari ibyo nanga amaze kuvuga reka turebe ibyo nanga amaze gutangaza katwumve kamara ibyinshi ariko reka mvugeho bikeya umuhuza w'ikorwa w'Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa FCM23 Colonel Nanga yikomye Leta z'Ubumwe za Amerika nyuma y'igitero cya drone Leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo zeruka kugaba mu gace ka Mushaki zikakiciramo abaturage benshi kuwa gatanu Nanga abinyuje kuri X yavuze ko abakomeretse barenga 30 hanyuma uyu muyobozi washinje ubutegetsi bwa Congo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ufashijwemo n'abarimo Burundi na FDLR abacanshuro barimo abanyamerika na Wazalendo bwishingikirije kuba bushyigikiwe na Leta zunze ubumwe za Amerika ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 30 bamaze gupfa bigakomeretsa benshi byakozwe n'ubutegetsi bwa butemewe bwa Kinshasa bwirata gushyikirwa na Leta z'Ubumwe za Amerika kugira ngo bihe inshingiro ibikorwa byabwo bifatanyije mu ngamba n'ingabo z'u Burundi n'abacanshuro FDL na Wazalendo n'imitwe igamije Nanga yagaragaje ko ibikorwa bya Kinshasa bihe kwamaganwa urumva Amerika ntibikiri yo gutakira Amerika ntabwo ikiri gutakira urumva kubera ko nyine se urumva tari byo Nanga amaze kuvuga ntabwo ikiri byo gutakira kareka ntabwo ikiri yo gutakira papa ibi byo mwicare mubizi ntabwo ikiri yo gutakira ntabwo ikiri yo gutakira reka ntabwo ikiri yo gutakira ntabwo mbabeshya ntabwo ikiri yo gutakira reka mu yandi magambo abaga bifasha so rero cyakuze ikintu cy'ababwira mve turekomeje gushakisha abagambanyi bayirimo bayicayemo ni benshi kuko ahantu hose muzi hagiye haraswa wajya bararaswa ugasanga ni ku rugo rw'umusirikare baraswa ugasanga ni ku rugo rw'umusirikare urumva igoma aho barasha basanga ari ku rugo rw'umusirikare ahantu hose barashe reba no kuri Uwingoma warashwe wambwira ikintu cyari cyababwiye ko Uwingoma yari hari bivuze ngo harimo abagambanyi icyo bakora ni bakoresha mu possibility bahige Kisangani kibuga cy'indege n'umundi bararwana bagatakaza kasi nakubwira ni barwane nibashake sinzi uko byagenda ariko barwane umuhinerezo niko nabyita mpaka bageze ku gikorwa bagere ukisangane bahagarika ikibuga cy'indege ya Kisangani bitari ibyo ngibyo barashira kubera amakuru ambwira ko no mu Minembwe mu ijoro bahaga igitero cya drone nanga munyumve mu Minembwe mu ijoro igitero cya drone mu ijoro drone zabagezeho cyo kintu sinzi muri kucyumva mu ijoro drone zabagezeho Minembwe hagaga igitero cya drone cyemereye cyane gihitana menshi n'amazu kirasenyagura aho ni mu Minembwe sinzi mpamvu icyo kintu mu Minembwe mu ijoro izo drone zose ziri guturuka he ziri guturuka Kisangani murambwira ngo nihe abantu batamamaza nihe abantu batabamaze ko bari bubi abatabara ni mutabare hanyuma umujinya umurano wazuzi FCM23 kandi yasitangaza urugamba nayo rwo gufata umujyi wa Uvira ku buryo ubutuvugana yagereje gusenya amadefense aremereye cyane yagerageje gusenya amadefense aremereye cyane ahangaha muri hafi na Uvira hanyuma muri zo defense yasenye yari imaze iminsi yararakaye cyane imaze gufata imbunda iremereye cyane turakarabutaka ariko amakuru atubwira ko iyo mbunda bafashe ni imbunda yari yarabazengereje ibyo nari babwiye ariko bahita bafata ubundi bubiko bw'intwaro ubwo ni ubuvumo intwaro ziri mu buvumo hasi muri Kave harimo intwaro nyinshi cyane zari z'ingabo z'u Burundi izo ntwaro babaziguyeho ariko nta garuka zigwa kundi bari baza aho ziri ubwo barwanaga mpaka bahagera kugira ngo we leta ntuza ingabo z'u Burundi zo ntabwo zari zibizi ahubwo metro yarwanaga kugira ngo izifate kugiza ntwaro nizo bifashishaga bagaragaza kugenda bazinyanyagiza muri Wazalendo mu FDLR n'abacancuro n'ingabo z'u Burundi bahanganye ariko metro yasize cakira bivuze ngo ikiri gukora hariya ikugerageza kubakuraho intwaro akosha tuba turi kurira menshi
muzi ko n'abandi bayobozi b'M23 cyari kibamaze, yarabamaze ndakurahiye, yarabarashe n'Imana yakinze akaboko. Imana yakinze akaboko kugira ngo ntabwo mubizi, ariko n'Imana yahabaye bari babamaze. Ntabwo mubizi ariko mana we, bega ukuntu barashe benshi. Ewe mbega hajya abantu bataba muri groupe. So nibyo ngibyo tubaza kureba nihe barashaga nihe muri imurenge musozi miremire, tubaza kugenda tubirebera hamwe, hanyuma nyaboneka muze gukora igishoboka cyose mwamagane ibitero. Natwe turabyamaganye nk'Urugendo Official, turabyamaganye ibitero, namwe mubyamagane, muhuruze mupfe kuhuruza, nta kundi, nta yandi mahitamo. Byibuze at least biraza kugira iherezo, biraza kugira aho byerekera, kubera ko isi yose yahungabanye. Hanyuma abahibu nabo rero, hibu ibintu yakoze Baraka ntibibaho. Hibu mana inkawe ntabwo mubizi. Ntabwo mubizi. Hibu yakoze ishyano, Hibu yakoze ibara, Hibu yakoze ishyano. Nyine mbabwire ngo Hibu yakoze ishyano. Mfite amakuru y'ukuntu Hibu yakoze amabara, mfite amakuru y'ukuntu Hibu yakoze ishyano. Nyine mbabwire ngo mfite amakuru y'ukuntu Hibu yakoze ishyano. Muri Baraka ngo yarashe abantu benshi, ariko amana nyagasani, ibi ni ibiki ndi kubonera ahantu. Turebe. Harabaye. Rero ndi kubona ahangaha rero biteye ihungabana. Biteye ihungabana. Biteye ihungabana kabisa. Reka nanasoreza ahangaha ndagaruka mu kanya. Reka mbashimire tubasubira mu kanya. Amakuru yacu ndabakunda cyane, hanyuma amakuru yacu nagaruka rero.